Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Mizoram Legislative Assembly pariat na thut khom voice on pakani chunak tuk thole ni February ni sari hian tran ani dona February ni somni pariat thleng au ang ni la India Mizoram Assembly Deputy Speaker in Thana Rorela MNF candidate pu HB exava chu chu to omlo watlinga pu ani rin ani voin hian G20 India President Noya U20 engagement group meeting masaber gawhati ani don Chile aram ngo kaungna sa takawangin mi somni pathum man thito Mizo Legislative Assembly pariat na thut khom voice on bakhana chu naktuk thole ni February sari hian tran ni dona February ni somni pariat thlengau ang budget session tran nia hian ti dan pa nga in lar sap in thu soyanga lar sap tu soi chunga lom tu soi na motion pudlu ani nuwa thut khom trin ngal ani anga atuk February ni riata in khom nung berle tunin khom in kara member lui thi te sunna le deputy speaker thlanna hun manani dona February ni som pathuma chief minister le finance sang tu puzoram thangan kumsani somni pathum le somni plinkar tangka kuma Mizoram sumruam man budget chu hausa aphar dona hemiroli an tangka kum kallaya ta na sumin dalona pushuk na tur supplementary demand for grants for the year sani somni pathum chu hausa aphar don bokani assembly ni som panga chungain thut khom tura hian sarkar dan siam tur pani the Indian stamp Mizoram amendment bill sani somni pani le the Mizoram restrictions on use of transferred lands amendment bill sani somni pani te chu house a phar turina lut to a assembly ho tu te thena tanga thu danin assembly ho sunga chanchi zona start question sang kha som pariat lut to in zeka chanchi an start questions ani som ko pako lut to a house do canada tur le khapoi mo somni pako lutin private resolution somruk pako le private member bill pakhatlu to bok ani budget pharni February som pathum tuk February som pali hian sarkar kum kallai ta na sumin dalona phusuk na tur dil belna soihowa pomngal tur chop chonianga February som progle ni khathian atlang poi budget soihona hun manani anga minister tem and department and call thava sumruam man pompui tura soihota na chop chwa te hi February som ni panile ni thumba ka ni serle ni re te kalpui an le don ani naktip ni la nia Mizoram Assembly Deputy Speaker in Thana Rorela MNF candidate PSB exava chu to omlo watlinga puan ani rin ani F2 ZPM le Congress roi tu chuan Deputy Speaker in Thana hi chu an tumlo thon soya chu ba ka PSB exava ti lo chu tuma hming pelut an la omri lova ani hian karkalta tho tran ni MNF legislature party Deputy Speaker candidate ta atana an pon ni khan chu turin hminga pelut ngala nimin kailam thleng khan hming la pek lu thai ani a PSB exava hi kumsani som pariat assembly in Thanpuya longka SPL atengin MLA thantlena ni a assembly in Thana voi khatlin na ani Deputy Speaker ni lai Pularin oman December ni som panga bana thelu tangkhan Deputy Speaker mun hi aruak ta a in than that angai ta ani inrin ni khan kolasi ble mamit saphet ko tor chuai me hruai de chuan district panhiam ma son tho sang te hmuna kalin ena barbi bulat longlui lena wanga leimin thin dal tu river training works na tho me ka hmuna an ena tunin hmuna hun poimo lai tak chang tu contractor pakhatin na ala tan thei lo chuan har sarna na sajok athen thei don ala na wangin furpui thlen mang ya na tan ani thene tura mala turin an ngen bairabile zamuang BZ road po enin tundin hmuna he kongpui tripura lama tanga Mizoram changla na kongpui poimo tak hi fura chuan kal theilo khopin a chenge don ni na langa har sarna thenlo nan sarkarin arang lama siam turen du thuan soya tere lei do na tho mek po enin na thoktu te po an koma na thoktu de chuan man ro tha an man thuan soya a hun taka tha taka zo ani theina na mala turin an thrila we me ten an vil zui zel don thuan thril bok ani saphek ko tar suai me panni hruai du de chuan Mizoram Tripura indina langkai lei Bailey Bridge thak na na pre-stressed concrete girder bridge do tura thok tura than sat guru ten tui chung ban pile pillar chun na che thoka malana dangan la nei lo chu shi thiam haran ti thuan soya kumsani somni dei to zo tur tun thlenga malang na mu mal polo om lo chu na thok tu le sarkar in thada zealand na nia an hriat thule arang theng bera helei do na hi thok turin an hriat tir bok ani kolasib le ma me chapet ko tar suai me hruai de chuan district panhiam ma sona na tho te chu atulang zela enzuya vilji zelan tum thu sein Mizoram le Mizo te ta na an hmalak na me puite point troyom zel turin ngen bok ani Longka District Hospital Dr. Son Sona Thupek chu Turin Central Young Life Station chuan help minister hna angen Dr. Dangte Son Kolani Roland District Hospital Longka thok Dr. Paul chungnunga chu chualung PHC asuna ni a
suna thupe ki February thum khan ti chu ani a Dr. Son Chang Longklai district ka Tongai Polian Ber Central Oil e chuan nimin pi khan help minister hena Dr. Son su turangin na an thelut ani Central Oil e chuan Dr. Paul chunung chu Longklai district ka ama chau ultrasound khoi the ni a district mi puiten an mamo lai son chu ani chu mi pui hremna ang hiala an ngai thu an soya Longklai chu district mi fual hrisel na lama po NB ngai reng ni in Dr. Dabel tura vo engemaw za sarkar an ngen laya a thak tom lova om sa lak chu ani chu an ngai thiam lo thu te ta langin Dr. Paul chunung a son na thu pe ki su turin Central Oil e chon help minister hena hinan thon ani Sampai district borsa pujem salin chana chuan North Khobung khuat lo in VC le NGO te koma North Khobung khua le ache evela people sul nu khotang le sarkar mun ma poimo te to in mi pui momo le tul dang te soi pui pujem salin chana chuan North Khobung khotang shroi du ten khotang momo le tul te the top chuan ngai ven thin le an khua le che evela people sul nu poimo tak tak khum hal konga an malak na te chu fakoma ti thu soya khotang ma sona tur te pisa do kan kil hofa soi mai lova a mun nge kal chila malak tur te en fiat lu ka tha om lovani ati a sarkar malak na te khotang mi puiten thata kan tho pa poimo thu soi bok ani district borsa chon aram chandan angin North Khobung khua an ganuni center sub center le zirna in sang sang te tlo a inen koldan eile in don thin te PM Poshan Nutrition Garden SMC SMDC chungchang malak na te en fi a zirti du de churu i hlo le ka in hoi laka sir lai te an film the na ne sual kong an zolo nan an tual zalun thlenga chik thin turin acha a thiam na pek mai ba ka an tharau lam nun te thlenga shuai dik tura tan turin acha a mathematics le science te chu a thei chen chena Mizo tong nge ya zirti thin tu le hriat thiam na tak tak mani rom chong nge an chan the na lam hoi zonga zirti na kalpui tam turina fuya zirna in le abul nai vai hlo le akai noi khoi le zor anilo nana mala turina cha ngal bok ani karkalta tho tan ni January samthum khan borai lui zol nom le borai khobul chut mi tu ti shelo ten turin an shai wangin borai wai meten FI ran thelut borai lui shai ni wang hian luenung cha thina sa hle a hemi wangen borai wai ma secretary Andrew Malson plong mingin zol nom police outpost a poi khoi tu zong chok turin thole ni khan FIR theloni a FIR Kanhun police station a thon kha ngal ni in thu boy zelu ngalani Kanhun police station OC inspector Zoram Sang hena tanga thon danin borai lui tur manga shai ani ti thu boy zeloni vele police station the top chuin an chui ngala borai lui tur shai tu chu chon ngal in man la nei lova lui sa ngale lui sadang thi te chu forensic science laboratory Aizawl and Fiatura thon ngalani a result ngai chan mek ani inrin ni khan KTP Boomkon pastor belin Boomkon Koshan Jubilee Hall Sinot Hospital Blood Bank Tantisen Unit somriat panhian pe a mi pa somnga pali le mechia somni pariat anni a KTP Mission Van Khang Branch an Koshan Hall ZMC Blood Bank Tantisen Unit somsari pakatan pe a mi pa somni pangale mechia somni paruk anni Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani voin hi anji 20 ya India President Noya U20 Engagement Group Meeting masaber chu gohati aneni don heu 90 lai te tan khovel mi pui te ma until clear dan sang pholan na hun rem chang siamani dona Union Youth Affairs and Sports Ministry chon ni thum o tu Y20 meeting hi IIT gohati campus a neni tur thu sein J20 member ram atangin palai thalai rol za somnga chongan tel don ani college le university zirlai singkhat sang ni chong nan chim don bok ani Union Youth Affairs and Sports Minister Anurag Singh Thakur chuan Y20 mu khom chuan rampum hu pa thalai te tan mabak engzok siam tura in ron khom na hun tha siam don ati a thupui poimo tak tak soini tur thu ta langin heng zinga hian na chungchang te siglesa chemek chungchang le risen lam te po atel te asoi bok ani chile ram ngo kang na sataka wangin mi somni pathum an thi to a ram kang awang hian chile sarkar chon harsana na stak an to wanga in rawling tura hria tirna state of emergency apuang thon danin tun na chile ram chunga hian khu arawin alum hlai a he wangin ram ngo kang ya chok ta ni hriat ani he khorel chela thleng mek ma son tu le chom don na thok turin sarkar chon sipai le bungrama mo thanam taka thon lut to a tudin huna hem ram kang awang hian mi zakwa samsir pakua ai tlem lovin boina an tok ani Chanchinthar charti todnan atlang pui Mizoram Legislative Assembly pariana thutkhom voice on bakhani chunak tuk thole ni February sari hian tanin dona February somni pariat thlenga ang ni lainia Mizoram Assembly Deputy Speaker in khanna rural lai MNF candidate pois biakza wa chu tu omlo watlinga puan ani rin ani voin hen G20 India President Noya U20 Engagement Group meeting masaber chu gawati ani don chile ramo kaunus takawangin mi somni pathum an thi to
chu ti song chu Chanchinthar kan puan thei chu ani